Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nya ka jalan ka dieu. Alhamdulillah terus di aspal ya. Daerah Pasir Haur ya. RT Pasir Haur. Nah, alhamdulillah ya, perkembangan ya berdasarkan cerita. Tuh nya airan cai nage irigasi nage alhamdulillah tuh terus bersih. Terus irigasi alhamdulillah gitu. Nah jalan oke alhamdulillah gitu. Jadi nanam padi anu cocok tanam sadayana alhamdulillah tuh irigasina alhamdulillah bersama biasa ulin alhamdulillah ya nanti tuh jalan oke terus ya pada takbiran ya belum daging ya ayo tas di dia bakar alhamdulillah tuh pada takbiran kinungi lur takbiran Idul Adha takbiran Raya Agung alhamdulillah banyak baru mandi